Evo došao u kasino, malo unutra ušao, nema nigdje blizu restorana, nikako ga ima dobar ovdje buffet, pa tako da idemo u buffet ovdje. Evo da vidim kakav je buffet ovdje. Za 3 osobe $75. I buffet izgleda dobro. Kineskinja je dolazila u ovaj buffet više puta, ja prvi puta. Asian cuisine. Znači all you can eat ovdje, sve što god možeš jesti jedi. Ajde vidimo. Inače, treba izbjegavati to malo, ali džaba. Salate razne, da vidimo. Potato and eggs, znači salata, krompir i eggs. Ovo razne salate. Ražni tiramisu, dobar je. Znači probat svega danas, mislim. Dugo nisam jeo u buffetu. Biće puno kalorija, ali nema veze. Što kaže Amerikanci, kad platiš jedi. Probaj sve. Vidiš. Veliki je buffet. Ljudi. Evo, ovo je Asian cuisine. Da vidim šta znači, šta ovdje ima. Riža. Ma rižu jedem kod kuće svaki dan. Što kažu. Evo ovo volim, ovo zeleno. To je azijska hrana. Ovdje puno Kineza, Azijata dolazi pa oni su stavili azijsku hranu. Ovdje se peci da hoćeš. Krompir, bis, jaja, chicken, pileća nešto, neki miješane stvari. Neki sasiđi razni. Blueberry, kestri. Interesantan buffet. Evo, ovo je dobar beef ribs, to je volim, to ću uzeti, beef ribs. Evo šta sam za početak uzao sebi. Probat ću ovaj beef rib, onda ima ovaj drugi beef isto, pa ima ovaj pita, bread, hash brown, ovaj potato, ovo isto ovaj krompir neki, vidite, gdje se go. Evo da vidimo, da krenemo s time. Htio sam samo malo da izgleda to za kameru dobro. Vidite. Chicken egg roll, beef, bread, garlic bread, znači s lukom, krompir, salata, kod, riba, beef, znači beef je isto, hljeb, hash brown, ićemo dalje. Evo ljudi, nakupio sam sebi što mi je odgovaralo da počnem malo jest. Nije loš. Evo, meni kineskinje malo.
Da vidimo lijep kako je. Kineska je navela isto koji ja. Gledam jedan kanal tamo u Bosni. U stvari u Rosenheimu. Kirchberg. Dubravci se zovu, najbolji kanal u Njemačkoj. Sad sam s njim pričao, u stvari gledao sam ga uživo. Kako sam vozio prema ovom bafetu, vidim, išao je uživo, on i Ivana, Albert, Ivana, Miro i Matimu. Uči dobro engleski jezik, čovjek priča, stvarno dobro. Ima najbolji kanal familijarni u Njemačkoj. Ako bude gledao video, pozdravio bi Alberta, odmah i sve njih zajedno, sve Dubravce. I da im kažem da im pratim svaki video, gotovo. Svaki se uživo uključi. Sad je beef rib, barbecue beef rib, nije loš. Nećemo danas žuriti odavde nikud, probat ćemo sve što imaju, onda ćemo izbjegavati bafe jedno izvjesno vrijeme. Prvo ćemo krenuti sa slanim stvarima, kasnije ćemo slatkiše neki. Inače, bafe ja izbjegavam, ali nekad ovako može. Da vidimo kakav je jalapinjo paprika jalapinjo. Dobra. Maybe you can put your thumb straight in the bed. Okay. Like this. Like this. Yeah, straight in the bed. Because no, you side in the bed. It's okay, it's good. I Not think idea. it's good, baby. How do you like food? It's good? This is a good one. Or this blueberry? Yeah, blueberry. Is that like sweet stuff? Yeah, sweet. Really? I tried that one. Really, yeah. Yeah. Yeah, right. Malo sam se zaljutio ovom paprikom. Da vidim kakav je hash brown trumpet. Dobar je, nisam ponio stavak onaj. The fish is good too. Fish cold, I got cold, yeah. Yeah. Da vidimo riba. Dobra riba sa mašta tetom. Imam roasted beef ovdje.
Evo da vidimo sad, slatko. Slano nisam mogao puno više ni pojesti, imao sam sve od strane, ne može više pojeo sam, mislio da sam mogu, ali ne mogu. Evo vidite, jagoda s čokoladom, regular jagoda sladoled, ovo ostalo, vidite šta je, tiramisu i od jagode strawberry kolač. Sad ću na ovo pomalo sve navaliti pa da bude što, nek bude šta hoće. Pa da. Malo sladoleda. Malo kolača od jagode. Ovaj od jagode je dobar. Very good. Malo tiramisu. S kapom. Evo ovo mi je favorite. Evo. Ovo je malo sladoleda. Da vidim. Ovo je najukusniji. Ovo je sa sladoledom. You like it? Yummy, yummy. Ooh. Totally. Ja. Funny. Šta vi mislite? Nemojte se zaboraviti subscribe na moj kanal. Yeah. Ovaj. You enjoy it, put it. You enjoy it. You see? Yeah. Ooh. You see? Yummy, yummy, yummy. Dobro je. It's a gravy. It's going down? Yeah. Let's go, baby. Let's go, let's go, let's go. You found a new car? Food. You eat the food? Oh, yeah. Do you like the food? It was good food, but let's go home. Too much. Too much food. Okay. Okay, baby. Evo ljudi,
Završili smo u Buffeu. Oj, stomak me boli. Pretjerao sam. Kineskinja neće da ide nikako. Ja sam zamali zaspao bio u Buffeu. Ona voli polako jest njih dvije. Ja sam brzo jedem. Ej ljudi, nekad u Buffy oti, samo nije ovo, recimo, probaš onaj kolač, pa jagoda, pa to nije zdravo, ali samo se tješim, gledam ljude oko sebe, svi su duplo veći od mene većinom, tako se onda tješim ja. Evo nazad vozimo kući sa Seattle. Seattle, right to lane. 90-ka. Vozimo, šišamo. Ja i moja kineštica. Evo vidite, vidjeli ste kasino je odlično. Samo ne treba igrati to i to, jedeš, večeraš, ručaš i ideš kući.